Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang surah Al-Baqarah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa Sendiri nak. yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum
yu qin qainun la ka la hu dam mir rabbi him wa u la ka u Ini huruf apa? na Ini. hu mul muf lihun in nal la zina kafa ru sa wa un alaihim anzar tahum am lam tan Barisnya. tun zir hum la yu minun khatamun Barisnya. mawahu la qulu bihim wa la sam'ihim wa ala absarihim khishawatun walahu azabun alim. Sadaqallahul azim. Siapa namanya? Sylvia Nama panjangnya Sylvia apa? Salsabila Nama mamanya siapa? Darmiati Nama ayah siapa? Saiful Effendi Kak Sylvia berapa tahun umurnya? 5 5 tahun. Kak Sylvia kampungnya di mana? Robert Rube Manasa? Dudung Dudung Rube. Kak Sylvia kelas berapa? Betika Siapa ibu Kak Sylvia? Ibu Kia sama Ibu Siti. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.